Hi guys, nizere ko mumeze neza aho muherereye mwese. Nagarutse nkuko bisanzwe mu kiganiro, kugaruka mu biganiro bitandukanye. Buri munsi ni topic by topic. Uko dushobojwe ntabwo biba byoroshye, imyanya nkuko mubizi, time muri iki gihugu abantu batuye muri Amerika bo barabizi cyane, ntabwo biba byoroshye. Hari abantu bansabye kuvuga mu kintu gikomeye, namwe muratangara ninkivuga. Rero ndashimira inshuti zanjye mumaze gukora subscribe kuri iyi new channel nyuma y'ubwo iyindi YouTube iyikuyeho. Nta gucika intege, nibyo mpora mbabwira buri munsi, never give up. Ikintu iyo gihombye nta mpamvu yo kuvuga ngo birarangiye. I know birababaza nk'umuntu kuko ikintu cyose wagishoyemo. Rero nuhomba uri gukora business yawe ukunda, wifuza, uri muri dream yawe, ikintu cyo cyose uri kubona uri kubisatira neza, nicyo gihe ibibazo sometimes bizabiza. Ibibazo ntabwo biza wicaye, iyo watangiye gukora niho biza. Rero nababwira ngo ntugacike intege ibyo ukora byose. Sabe yaravuga ngo kuri cyane yo mbere, ubu ntabwo agikunda kuvuga ijambo. Naramukurikiye kuva muri 2016 kugeza muri 20. Ikiye kuva muri 2016 kugeza muri 2025 uyu munsi. Rero yakunda kuvuga cyane arimo gukora ikiganiro ciwe. Umunyamakuru nakunda cyane kubera iryo jambo nyine yafungurije ikiganiro ciwe, by'umwihariko yakunda kuzana nyine ibintu bijanye n'ibyingo, nigiye byinshi kuri Isimbi TV. Sabe salute kabisa, kubera ko ibiganiro wacisha ku Isimbi byigishije benshi kubaka ingo, byigishije abantu benshi amasomo menshi avanzemo n'icyo umuntu yigiye muri ubu buzima. Ijambo ryahindura ubuzima cyane yakunda kuribaza buri mutumirwa wese, by'umwihariko ngiye nakurikirana igitsina gore kuko nibo bubatse. Nanjye rero urumva ko nafatiraho, nkumva inama, nkumva ibyabananiye, nkumva ibyo kwihanganira, nkumva more. Rero nkumva nzazana ikiganiro kijanye n'ibyo bashakanye n'ibyingo, nanjye nafashe amasomo cyane pe. Murabizi ko Isimbi TV yakunda gutumira abantu b'abadamu pe. Ubu ngubu urumva ari kwigisha ibindi bitandukanye by'amakuru nyine umwuga we, ariko cyane iyo igitsina gore rwose umve baragerageza. Kandi murabizi ko abagore dukunda kuvuga kandi tukavuga ibyatubayeho neza ku murongo. Rero nahigiye byinshi cyane. Rero naringiye kuvuga ngo abantu bacika intege sometime iyo bageze mu kintu, iyo haje ikigeragezo mu bintu runaka. Buri business zose ngiye namaze kumenya ko nukuvuga ngo business uruhombo ni ikintu kiri simple. Nta kuvuga ngo nimba mpuye n'ikibazo cyangwa se uyu munsi channel yaragiye kubera ko nari nkunda ibi bintu, ngiye nari nkunda just gukoresha social media, kuba naba umu YouTube creator, kuba nafungura my own account ya YouTube. N'abandi ntacyo bandusha, no kubatangiye ni buhoro. Niyo mpamvu n'inama zanyu zikenewe. Igitekerezo cyawe muri comment wanandikira kuri Facebook ni Jeanne Muhoze, kuri Instagram ni Jeanne Muhoze, na TikTok ni Jeanne Muhoze, ariko sinza nkunda kuyireba cyane, abe na Snapchat. Izo zose nziriho kandi zifite abantu mwe 2,000 3 bingahe kuri za TikTok no kuri za Snapchat. I use for fun, ariko unandikiye ngiye message nk'abatari telefone yanjye mba mfite ndayisoma. Ndashimira abantu mwakoze subscribe kandi mwampaye ibitekerezo. Abantu benshi barambwiye nihangane, thank you so much, ariko nta kibazo, I'm back. Nagarutse rero channel yanjye yitwa Jeanne Lifestyle. Please, nimba utarakora subscribe, kora subscribe n'umwanya wawe. Kora subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Rero reka ngwe ku gatopic kanjye uyu munsi. Nzi ko nayita topic cyangwa se n'ibintu bimaze iminsi, bimaze imyaka, ariko abantu barambwiye barenze 10 you guys.
barambwira ngo ese ja, hari umuntu wambwira ngo se ngo ja ngo niki kubera ko abandi bavuze ku bijanye n'ubwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi muri rusange, wewe ukaba nta kintu watubwira, ntukunda ubwoko bwanyu bw'abanyamurenge. Icambere cyo nkunda ubwoko bw'abanyamurenge mvukamo kubera ko nta banyamurenge ntangiyewe, nkunda ubwoko bwacu. Uretse no kubukunda nakora ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka, ariko ngakunda ubwoko bwa nyine kugira ngo ubwoko bwanjye bubeho. Biragatsindwa kwihakana ubwoko cyangwa se kwanga kugira icyo uvuga ku bintu biri kuba. Nashatse kubivuga kenshi, ndabitegura kenshi, ariko hari igihe umuntu azavuga ikintu bakaba bamufata ukundi, ariko this is how it is. Reka ngira icyo nabivugaho. Amakuru yabaye menshi, intambara murabizi ko ziri kuba, ariko in real time abantu benshi baranandikiye kuri Instagram arambwira ngira icyo mbivuga ngo no kutugara. Rero icyo nababwira cyo ngewe icambere nkunda ubwoko bwacu bw'abanyamurenge mvukamo n'abatutsi muri rusange, kubera ko ngenda umunyamurenge nashakanye n'umukongomani nawe wo muri Kongo, ariko mu bwoko bw'abatutsi avuka Rucuru. Umugabo wanjye by'umwihariko avuka Rucuru. Ni ukuvuga ngo nta Masisi, nta Rucuru, nta Murenge, twese ubu ngubu tumeze gutya. Kandi icyo duharanira, icyo bari guharanira M23 na Twigwaneho Amadubu, twese ni ikintu kimwe, ni ukubaho cyo kimwe nk'abandi bose, tukabaho dufite ubwigenge muri Kongo, tukabaho nk'abandi bakongomani n'andi moko yose. Iki kintu reka nkivuge nitonze, nta kindi. Ntabwo bari kugwana ngo bateye igihugu, bari mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe utoshigikira ubwoko buri guharanira agateka kabo. Ni ukuvuga ngo abanyamurenge, abatutsi muri rusange nicyo bari kugwanira. Niyo mpamvu M23 na Twigwaneho bashize hamwe, kandi abashyira hamwe bagwanira ukuri, baharanira ukuri, bazakugeraho. Turizera ko nubwo intambara zitoroshe, abantu bari gupfusha abantu benshi, abanyamurenge bari gupfusha abantu benshi, abatutsi bari gupfusha abantu benshi, n'ubu bari kwica, imyaka ibaye hafi 10 bica, kuko nta n'umunsi n'umwe muri Kongo higeze haba amahoro. Ariko muri imyaka 5 ishize byari too much. Rero icyo navuga kijanye n'ubwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge, nababwira ngo mwihangane kandi mukomere. Abanyamurenge bari muri Afrika, bari muri Amerika, turabakunda kandi turi kumwe ku mutima, nubwo tutari kumwe ariko turi kumwe ku mutima. Rero abantu bihakana ubwoko bwabo, abo babaye utugara, ahubwo si utugara n'utugarasha. Icyo utugaraga bazagitondera, sankahe bazarifubisha, ariko n'utugarasha. Nta tugarasha, nta tugara. Ni igitangaza kubona umugabo muzima, umugabo ngana kuriya, umuhungu. Abanyamurenge ko nzi ko turi imfura mw'abantu mwe, sinzi noneho sinzi cyabaye. Umuntu yavuga ngo ntiyemera ubwicanyi buri gukorerwa mu bwoko bwabo aho avuka. Ababyeyi badushizeho, abapapa badushizeho, abana bato bari kuzira ubusa, bari kuzira uko baremwe. Icyo ni igitangaza. Nyine nuko nguko bakwitwa n'utugara pe, nta rindi zina twabita, n'utugara. Ariko amahoro azaboneka mu gihugu cyacu. Banyamurenge bari hanze y'ibihugu bya Afrika, mwese icyo musaba gusa no gusenga. Ufite icyo akora akagikora, nimba ari amafaranga ukayatanga, nimba ari umwanya wo kuwutanga, nimba ari wiyumva ko ukwiriye kugenda kugwana. Hari abantu benshi bagwanye, hari abantu benshi bagiye kugwana, bagiye gufasha Twigwaneho, barazamuka bava hano n'indege baragenda, ngubu bari mu Minembwe. Nanjye mfite time, byankundiye, why not, nagenda. Ariko ntabwo nojya nabasigaga abana, ndi umubyeyi n'ubu nge ndonsa, sindi kwisigura, ariko byabaye ngombwa.
nafata iya mbere nanjye nkagenda, kubera ko ngewe ndi twigwaneho mu maraso. Abe na papa yitabye Imana ari twigwaneho, kuko nawe yazize ari kugwanira agateka, ari kugwanira ubwoko bwe. Baramwica arapfa, imyaka igiye kuba 30 papa yitabye Imana. Kuri uyu munsi kumbwira ngo ndavuga iki kutugarasha cyangwa ndavuga iki kutugara, sinabura icyo mvuga gusa nababwira ati mwarayobye, ntimuzi ibyo mwamukora, ntimuzi ibyo muri kuvuga. Ejo bundi twigwaneho izafata Kongo nzima hamwe na M23, kubera ko ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, icyo navuga ku bwoko bw'abanyamurenge, twe turi ubwoko bw'Imana, turi ubwoko Imana yavuzeho ijambo. Nubwo turi gupfa, abasogokuruza bose bakoreye Imana, ni ukuvuga ngo Imana abasogokuruza ntiyatureka gutya, ababyeyi bacu barapfuye the same. Ikibazo ni cya kindi, ni ivanguramoko. Tuzabaho twebwe abana twasigaye, tuzaba mu gihugu cyacu aho ba papa bari kuba, n'abandi bose barimo General Makanika. Imana imuhe iruhuko ridashira. Intwari z'abanyamurenge zikomeje gupfa, Imana ibahe iruhuko ridashira. Tuzaba ikivi batangiye twigwaneho n'abandi bazacusa, niko bimeze. Bitinde bitebuke, Kongo izagira amahoro, Umurenge izagira amahoro, dutahe tuzo twisanzura cyo kimwe n'abandi bakongomani bose. Ntacyo twacumuye ku Mana, kandi igihugu ni icyacu, Umurenge ni iwacu, niho twavukiye. Nta bundi bwoko tuziyitirira, tugende duture imahanga, abandi mukomeze muze, ariko umunsi umwe tuzasubirayo kandi tuje kubaka iwacu. M23 na twigwaneho bose, bariya nta kindi bari guharanira, ni ukubaho nk'undi mukongomani wese cyo kimwe n'abandi. Abatutsi bazaba mu mahoro, bazaba mu gihugu cyabo, abanyamurenge bazaba mu gihugu cyabo. Twese turi bamwe, kandi icyo twifuza ni kimwe, ni ubumwe, ni igihugu gitekanye, ni igihugu kitari we munyamurenge, sinzi we mutusi, we munyarwanda. No, abanyamurenge si abanyarwanda. Abanyarwanda bari mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, n'abanyamurenge bavuga Kongo. Turi abanyamurenge, turi abakongomani cyo kimwe n'andi moko yose kiriya gihugu kigira. Rero nicyo navuga ku bijanye n'ibiri kuba mu gihugu cyacu. Abanyamurenge mve mu maraso, ngewe ubwanjye ndi idubu. Makanika yaravuze ngo ngewe ubwanje dream yanjye cyangwa se indoto zanjye zari kuzagera mu Minembwe ubwanjye, ngahoberana na Makanika gutya, nkamuhobera nkamubwira ati ndagukunda. Makanika yapfuye mfite igitekerezo cyo gukora ikiganiro. Icyo cyumweru yapfuye, nakoze ikiganiro, nkora ikiganiro, ndavuga ati nzaja kuri kamera nsengere twigwaneho, nsengere M23 bazahure vuba, asigaye bakomeze umugambi umwe wo kugwanya abantu bica abanyamurenge n'abatutsi muri rusange, babone ubwigenge. Umunsi nakoze ikiganiro ndagipostinga ngishyira kuri YouTube. Hagica nagishizeho nko kuwa gatatu, nagishiza nimba atari kuwa mbere, Makanika yitaba Imana haciye iminsi 2 shize ikiganiro. Icyo kiganiro nimba ngifite nzongera nkizane, kubera ko sinzi ko ngifite nimba ngifite iyo video, ariko nari narayipostinze kuri channel YouTube yakuyeho. Rero nari numva dream yanjye ari kuzahura n'ura mugabo w'imfura witanze, asiga umuryango we, ava muri leta itafite ikimaze, kuko ntacyo imaze, kuko ntacyo tumariye. Arazamuka agenda muri twigwaneho, ahagarara nk'umugabo, abintwari. Tuzahora tumwibuka ibihe byose. Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi ihumugisha umuryango we n'abamukomokaho bose. Rero Makanika yaravuze ngo tuzagwana kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso. Ni ukuvuga ngo twigwaneho
izagwana kuzageza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso, kubera ko uyu munsi nimba makanika yitabye Imana, ntabwo M23, ntabwo twigwaneho amadumu muri rusange bose bapfuye. Oya, afite abantu yigishije, afite abasoda yigishije, kandi bose bazabikora. Kandi mwarabibonye ko yitabye Imana buca bafata komine Minembwe. Imana irahari Banyamurenge, reka ndangize mbabwira ngo Imana irahari, izaduha igihugu kandi tuzakibamo tutikanga ikintu na kimwe, tuzakibamo cyo kimwe n'abandi bakongomani bose uko babaye muri Kongo. Rero nico navuga. Hanyuma kubijanye n'utugaraho bakomeze bagaragurika iyo ngiyo, ariko hari umunsi bazazamuka nabo bakavuga ati reka tugende iwacu imurenge, kuko nta handi wabo bazaza imurenge nabo batonde, baze kubaka, baje gushaka utubanza, baje gushaka utuzi. Ariko naravuze ngo uwo munsi utugara tuzazamuka Kongo imurenge hose hari amahoro. Uwo munsi bazazamuka utugara tukazamuka Kongo imurenge hari amahoro, bakifata ngo nabo barajega mu gihugu cyabo. Naravuze ngo bazaje gushaka akazi ahantu ndi muri ofisi kuki. Hanyuma nukubabwira ati mwebwe muri ba sans papier, muri ba sans papier mugende tuzaba tubahamagara. Uzi kuja gushaka akazi bakakubwira ngo wowe ntiwemerewe kubona akazi, nuko nabo bizabagendera nibakomeza kubutugarasha, bagakomeza kubutugara. Ariko nizere ko bazisubiraho. Yewe uriya mugabo yarantangaje, kandi nza nuba bavuga ngo ni pasiteri. Mumbabarire nge ntabwo ndi umuproteste, ariko nkwiriye gushiraho ijambo ryanje, nkwiriye kuvuga opinions yanjye uko numva ibintu cyo kimwe n'abandi bose. Uriya mugabo naramwumva ngacumura nkirirwa umunsi wanje umeze nabi kuva imyaka 3 ishize. Naramubona ku social media atandukanye, ku channel atandukanye, nkabona ibibazo bamubaza, nkabona ukuntu yishura nkibaze se uyu mugabo nk'abantu nuko nzi ko tugira imfura z'Abanyamurenge tugira imfura z'abagabo, none se uyu mugabo ni imfura koko? Uretse n'ubufura ubu koko ni umukristo? Ibi ni ibiki? Nkamwibazaho ngacumura nkababara. Twicaraga turi kumuvugaho ngiye n'umugabo wanjye, tukabura igisubizo, buri mwese tukarangiza ikiganiro nta kintu na kimwe. Rimwe nigeze kumuvugira turi kuganira n'umugabo, nkamuvugira nkabati buriya nyine nta kibazo, uko nyine ni kuraza yumva ibintu. Ariko ureba aho bigeze muri 2025 n'ubwicanyi buri kuba, akifata akavuga ngo General Sematama ngo ntabwo akifata akavuga ngo General Sematama ngo ntabwo ngo azashika ngo mu Minembwe. Kuri uyu munsi akaba atuye, uretse no kuvuga ngo ntabwo ngo azashikayo. Aho nuko gahora uzi ko agiye gupfa. Ubuzima bwa General Sematama buri mu maboko yawe, ariko warasebye. Nukuri utugara mwarasebye pe. General Sematama ubu ngubu ari mu Minembwe, ari kumwe n'ababyeyi, hari kumwe n'ubwoko bw'Abanyamurenge, ari iwabo. Iki nicyo bita kubura uko wifata ukabura icyo uvuga ngo General ngo Sematama ngo ntabwo ngo azagera ngo mu Minembwe. Nubwo ho bahari gute? Nubundi hari abantu benshi bapfuye, hari abasoda benshi bapfuye, nubundi byari intambara, ariko yagezeyo kandi bazakora icyabajanye. Nta kindi ni uguprotecta, ni ukurinda Abanyamurenge, ababyeyi bacu bari hariya, abana batoya, abakuru n'abato, bakabarindira hehe kwivuko mu matongo yacu hagati muri Minembwe. Rero muhagarike kuzaza muvuga ibintu bitumvikana. Hariho numvishije avuga ngo Gisegeti
ngo Kisekedi ngo ni umubyeyi. Ni umubyeyi. Yaba umubyeyi akakwicira ubwoko, yaba umubyeyi akagira ivanguramoko, yaba umubyeyi akaba akigira kuriya abantu bashize agasa nkaho atababona. Ngo Kisekedi ni umubyeyi. Nubwo woba wariye ifaranga zingana gute, ariko inda iyo ni inda ndende. Ukiyo ni inda ndende nta kindi. Kuko nta muntu wakwifata ngo Kisekedi ngo ni umubyeyi, ngo biyame ngo Abanyamulenge ngo bari hano Kenya ngo kiba rivanga mu bintu bitabareba. Wa muhungu we sinkuvuze wito wimenya. Ura muhungu waririmba. Nta muntu n'umwe nje kumesheninga izina rye. Yavuze ibintu muri comment ngira none azazisoma akama yiga yubwe. Hari umwe wavuze ngo utubabarire Ruto, nubona iki kiganiro utubabarire. Umunyamulenge ashyiraho comment, utubabarire, uyu ni uwacu, amaze imyaka 5 agwaye mu mutwe. Ariko iyo comment nararebye ndaseka imbavu ziranye. Ngo amaze imyaka 5 agwaye mu mutwe, uyu nguyu niko tumufite. Urumva umuntu urwaye ntabwo avuga ibyo atekereje byose, ku buryo aje kwinjira no mu bwoko bwe buri gushira, uri kwicwa. Ibyo byose ntabiha agaciro. Yararirimba indi zo gutabara ubwoko. Murebe biri gukorerwa Umurenge, murebe mutabare ubwoko bwacu buri kurimbuka, buri kwicwa buzira uko bwarimo. Ariko akifata akagaruka akibagirwa. Kandi twaramufanye bacu, twaramukunze dusharinga irandirimbo yitwa ngo Masisi Murenge. Ariko irandirimbo twarayikunze. Ariko uyu munsi nubusa, kuko nta kintu na kimwe mu byo waririmbye nta biri mu mutima wawe. Ntabwo waje kuvuga bira bintu. Ariko nyine ninda amafaranga n'ubusa. Ntukongere kujya amafaranga ngo uvuge ubwoko bwawe nabi. Nta cyakurutira ubwoko bwawe n'umunsi n'umwe, nta cyakurutira ubwoko bwawe. Kunda ubwoko bwawe, ntabwo uzitwa undi muntu wo hanze cyangwa witwe ubundi bwoko. Nimba uri Umunyamulenge, uri Umunyamulenge 100%, uzapfa uri Umunyamulenge. Banyamulenge bazali bakongole. Ariko iyo bana rinziringana ngo ndivuge neza, ukukera ryahetse. Bazali bakongole nta kindi, tuvuka muri Kongo nta kindi. Kisekedi ubwewe ngewe nigeze kumva ijambo ari kuvuga ngo Banyamulenge bazali bakongole. Leo unatuita Abanyarwanda sinzi, unatuita Abanyarwanda. No, Umunyamulenge si Umunyarwanda. Umunyamulenge ni Umunyamulenge, n'Umukongomani cyo kimwe n'abandi bose. Rero murakoze cyane. Nicyo novuga ku bantu bagize icyo bambwira. Nabona message zanyu nkazireka, ariko nkavuga ati one day why not. Biro kubivuga kubera ko ndi Umunyamulenge. Nifuriza ubwoko bwanjye kubaho cyo kimwe n'abandi bose mu gihugu cyabo. Rero Abanyamulenge bazabona amahoro, tuzabona igihugu, tuzabaho neza mu gihugu cyacu, kandi natwe tutari kwicwa buri munsi. Uwishwe n'inde n'Umunyamulenge azira iki ngo ni Umunyarwanda ngo wasubirwa muri Kongo. Oya, Umunyamulenge ni Umunyamulenge muri Kongo, kandi n'abatutsi muri Kongo. Nuko bimeze, igihugu cyacu tuzagitaha one day. Dukomeje gusenga kandi Imana izabikora. Rero murakoze cyane inshuti bavandimwe, mukomeze mukora subscribe, ubundi tujye tujana vibe. Ikintu cyacyo cyose topic yari yose tujye tujyana. Nta kindi ni ukubwizanya ukuri, tukavuga ibintu biri kuba live. Rero nuko bimeze. Rero hano ibiganiro nakagaruka 5 kuri 5, ubundi tukabana. Siga sub yawe aho ngaho, ubundi ukore share, comment, like. That's it. Thank you so much. Mugire ibihe byiza.